Kabalang Presbyterian Dihar kabahap aka ribhoy sepngi Presbytery jong ka ribhoy Presbyterian Synod kala penhap perdano eka jingrekhe eka Diamond Jubilee kabla sedang nadu ka arterik ujileu arjar arpusan deki program baper penkut hinin kasni ublei praterik ujileu arjar arpusan deki jinga seng kerpang kumben syu pentip Kabalang Presbyterian Dihar kami na Kabalang Presbyterian Tasor batla sange Kabalang Presbyterian Dihar akan reuterik ujileu khat khandai spa arpusan bat kene ka jingrekhe eka Diamond Jubilee ka deka jingkertiang den biang chikin reuputuli kesnam bagane Kabalang kala ayat lenti hakabawat la sibun ki jinge bat ki jin tunjuk bakane Kabalang kala ikendu bat kene Kabalang kala la ban rakhe kene ka Diamond Jubilee ban ai burom sha ublei nong bu nong thau bal arila sumar ka jinga lenti ka blan ruputuli kesnam habarakhe kene ka Diamond Jubilee Kabalang Presbyterian Dihar kala bu ikapang hadu ka neutral la yarap yangi kabala pensyong nong rem naka kitab baningkong Samuel naka lenang banyau dukhat ka bakhat ar haba penkut no eka neka jingrekhe ka Diamond Jubilee la aiman semru ikipat rungai Kabalang Presbyterian Dihar naka jinsim bentau MP ka Shillong Dr. Ricky Ejasongkan ban sami ka ketinjong boleh ka jinga sang spos dang menstap pada ka jinga sang nok phai singipat la sami ka ketinjong boleh do Reverend HK Nomsap kum ki syakri jong boleh na do Dr. Ricky Ejasongkan MP ka Shillong bat Reverend HK Nomsap haba sami ka ketinjong boleh kila ai kublai kerpang ka Kabalang Presbyterian Dihar bat ru ikipat rungai kibala ban kenjok syakane ka jinga lenti ka ban rupo tuli kesnam la penpu penpiang hakana ka jingrekhe ka Diamond Jubilee daki kuayar jong ka CE Society Dihar ka CE Society Tasor na ka Junior CE Society Dihar bat na ka jinga sengkan thai balang Dihar
biar ya kenika lama jong kenika yang rekhe ke jong ya diamond itu ikut kedak ikut ya kenika rekhe ke jong ya di temen san jong balang baru to hilang aku ya biar ya kenika lama jong